keluarga besar hajat. Kami Bapak Ipin, Ibu Nia, Akang Cis, Mbak Ayah, Ai. Wartiem wareng kedokan, sumur pesek kedodokan, iwak odong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Gayane kaya wong bule, rambute abang warnane, disangka bule beneran, padahal dadak semiran. Alah adio warti yang sombong pisan. Kanggo tamu undangan wong nambo ya wartiam sombong pisan, ngadiraken seneng balik si Taiwan. Sombong balik si Taiwan. Yen dandan selama kaos cingkrang sing gawe ati merangsang, tangga batur pada ngecebes, disangka wartiem stres, ngomongnya sedalan-dalan, dalan dua, padahal dadak semiran. Hatoban wartiem wareng kedokan, sumur pesek kedodokan, iwak odong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Papai sapa ini? Mas Robert, Mas Robert. Robert, Papai Udin, Mama Kembar, Mama Takin, Ai, Mas Robert, wartiam sombong pisan, madirakan Kang Robert tembe balik sing Taiwan. Kang Robert, Kang Robert, Kang Robert, Papai Udin, Papai Udin, yen dandan selana putih, kaos cingkrang sing gawe ati merangsang, tangga batur pada ngecebres, disangka Bapak Udin stres, ngomongnya sedalan-dalan, padahal dadak semiran.
dodokan iwak odong tindang teri rada sombong sing luar negeri. Mama Edun, Mama Edun, Mama Kembar, Kang Robert, Kang Robert, sing duwe kawasan Nambor, Kang Robert. Hai. Sing duwe kawasan Luwung Ragi. Oh, sing duwe Kali Kansa. Hai. Bos bawang, bos bawang. Kang Robert. Hehe. Sombong pisan adiraken senok bani sing kaiwan. Ai ai yen kaos cingkrang sing gawe ati merangsang tambah batur pada ngejebres disangka warati yang stres ngomongnya sedang dalam Bapak Udin pasane Taiwan warati yang mewarkan besek kedodokan iwak odong tindang teri rada sombong sing luar negeri. Minum dikit minum rambutnya abang warna disangka boleh